investments ta ela cambia, te caro cambia, pues mita acquire more information. But cambia the allocation. Pues but pass ang man to make more sense. At some point makuminsa makero kumita baita the dividend guy. Pues man. Des in termi portfolio ta dividends. E tempo minta ting mad money, pero minta ting mane €5 total ding dividend aristocrats. No ta malu, pero they're not exactly growth companies. So but mi refregen share price ta ba, pero but aya dividends this. Minta mane I don't really like the way this. Exactly. I don't really like this. Dus cada vez que cambia. En mita mas aligned dan lo que David bisa gewoon strong foundation. Die ETFs en gewoon broad indexes bambisa. Pero mita also un small percentage in crypto, gold, kung nasina, untuk também physical gold. Like mita. Sim, mas wapa compra par de tempo. No, sa itama mita riba je formal. Awa que mita regret kung makumpra at that time, pero en 20 anos not gonna matter. It's okay. Dus gewoon een foundation die solve things en door letterlijk basari ba kika thesis ta mita invest in specific stocks. Pero even that mita more and more mirano mi asi say less. So bijvoorbeeld ebong ta di bota kumpron ko eta quadruple forever and to it's a big part of my portfolio terwijl dat die share boting bijvoorbeeld. Dus now I gotta go trim it pa ko sa mi kaman dus ese itama dun ko dus eta bong ko eta grow stat asina pero eri boting ko base allocation sih so important mas tanto ko 30% di mi portfolio to one stock. It's not the smartest thing to do. Although banyak growth temporada AC. Dus inang mi taon tiki pa wa ke bong. Tiyen ko a crece bira basta un substantial return. Ou kita make sense para mim. Trim tiki então para balança tem mais meu.